Gusoma Bibiliya ku buryo burambuye. Iyimukamisiri umutwe wa 6. Uhoraho abwira Musa atugiye kuzabona vuba icyo nzakorera Farawo. Azabareka bagende abihatiwe n'ukuboko kwanjye gufite imbaraga. Azabirukana mu gihugu cye abihatiwe n'ukuboko kwanjye gufite imbaraga. Imana isezeranya Musa kubohora Isirayeli. Imana ivugana na Musa maze inamubwira iti nduhoraho nabonekeye Aburahamu, Izaki na Yakobo, nitwa Imana nyir'ububasha, ariko sinabiyeretse nitwa Uhoraho. Nagiranye isezerano nabo, mbasezeranya kuzabaha igihugu cya Kanahani, aho bazereraga nk'abadafite aho baba. Numvise kandi imiborogo y'Abayisiraheli bashikamiwe n'Abanyamisiri mu bucakara, maze nibuka isezerano ryanjye. Nicyo gituma uzabwira Abayisiraheli uti nduhoraho nzabavana mu buretwa bw'Abanyamisiri, bagobotore mu bucakara, nzabarokoza ukuboko gufite imbaraga n'ubushobozi. Nzabagira umuryango wanjye bwite, maze mbabere Imana. Muzamenya ko ari jyewe Uhoraho Imana yanyu, yabakuye ku gahato k'imirimo y'Abanyamisiri. Nzabinjiza mu gihugu narahiye kuzaha Aburahamu, Izaki na Yakobo. Nzakibahaho 8, nduhoraho. Musa abwira Abayisiraheli atyo, nyamara ntibamwumva ku mpamvu ubwoba n'ubucakara bwabo bukabije. Uhoraho yongera kubwira Musa ati jya kubwira Farawo umwami wa Misiri arekure Abayisiraheli bave mu gihugu cye. Musa asubiza Uhoraho ati n'Abayisiraheli ntibanyumvise, Farawo yanyumva ate jyewe ufite ururimi rugobwe? Uhoraho yongera kuvugana na Musa na Aroni, abaha amategeko agenewe Abayisiraheli n'andi agenewe Farawo umwami wa Misiri, kugira ngo Abayisiraheli bazave mu gihugu cya Misiri. Amasekuru ya Musa na Aroni. Dore amazina y'abatware b'imiryango yabo. Bene Rubeni imfura ya Isirayeli ni Henoki, Palu, Hesironi na Karumi. Abo ngabo ni amazu yo kwa Rubeni. Bene Simeoni ni Yemueli, Yamini, Ohadi, Yakini, Sowari na Shawuli umuhungu w'Umukanahanikazi. Abo ngabo ni amazu yo kwa Simeoni. Dore amazina ya bene Levi kimwe n'urubyaro rwabo ni Gerishoni, Kehati na Merari. Imyaka y'ukubaho kwa Levi yabaye 137. Bene Gerishoni ni Libuni na Shimeyi ukurikije amazu yabo. Bene Kahati ni Amuramu, Yishari, Heburoni na Uziyeli. Imyaka yo kubaho kwa Kehati yabaye 133. Bene Merari ni Mahuri na Mushe. Abo ngabo ni amazu yo kwa Levi hamwe n'urubyaro rwabo. Amuramu arongora Yokebedi nyirasenge, babyarana Aroni na Musa. Imyaka yo kubaho kwa Amuramu yabaye 137. Bene Ishari ni Kore, Nefegi na Zikiri. Bene Uziyeli ni Mishayeli, Elisafini na Sitiri. Aroni arongora Elizabeti umukobwa wa Aminadabu, mushiki wa Nahasoni. Babyarana Nadabu, Abihu, Eleyazari na Itamari. Bene Kori
ni Asiri, Elikana na Abiyasafu. Abo ngabo ni amazu yo kwa Kore. Eleyazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli babyarana Pinehasi. Ngabo abatware b'amazu y'Abalevi bikurikije ubwoko bwabo. Aroni na Musa abo nibo Uhoraho yabwiye ati, nimuvana Abayisiraheli mu gihugu cya Misiri mubanje kubagabanyamo imitwe. Nibo bavuganye na Farawo umwami wa Misiri kugira ngo bavane Abayisiraheli mu gihugu cya Misiri. Nibo ubwabo Musa na Aroni. Imana isubirira Musa amasezerano yayo. Igihe Uhoraho avuganiye na Musa mu gihugu cya Misiri, yaramubwiye ati, ndi Uhoraho ugeze kuri Farawo umwami wa Misiri ibyo nkubwira byose. Nuko Musa asubiza Uhoraho ati, dore nifitiye ururimi rugobwe, none se Farawo azanyumva ate? Iryo ni ijambo ry'Imana. Hari ubusobanuro baduhaye muri Bibiliya ntagatifu hasi 6:1, abihatiwe n'ukuboko kwanjye. Imana yiyemeje guteza Farawo ibyago bikomeye niba ataretse Abisirayeli ngo bave mu Misiri. Byanze bikunze Farawo azagomba kubareka ngo bagende. 6:12, ururimi rugobwe. Mu gihe bureyi bavuga iminwa itagenywe. Ni ikigeranyo Abayisirayeli bakoreshaga bashaka kuvuga umuntu utazi kuvuga neza. Ni nk'aba bavuze ko ku minwa y'uwo muntu cyangwa ku rurimi rwe hariho udutsi tutaciwe. Nyirasenge Yokebedi yari mushiki wa Kehati. Mu bihe bya kera cyane Abisirayeli bari bafite uruhusa rwo kurongora ba nyirasenge, ariko igitabo cy'Abalevi kirabibuza 18:12, kuko byageze aho bakabona ko idakwiye. Twebwe se uyu mutwe wa 6 w'igitabo cy'Iyimukamisiri utubwiye iki? Bavuzemo inshuro ebyiri mu murongo umwe ko Imana izakiza umuryango wayo ukuboko kwa Farawo ikoresheje imbaraga zikomeye. Nkuko duhora tubizirikana, ubucakara bwo mu Misiri bugirango n'ibituziga n'ubucakara natwe tubamo bw'isi. Harimo ubucakara bw'icyaha, ingoyi isi kutubohesha ya injustice, urwango n'ibindi byinshi isi yicisha abana bayo. Ariko abiringira Uhoraho ntibasigira babura kubona ukuboko gukiza kw'Imana mu bibashikamiye byose. Nkuko rero Imana birahiriye Musa kuzakiza umuryango wayo, niko uyu munsi irahira nawe kugukiza nanjye kunkiza. Twumvise amasekuru ya Musa na Aroni, ni bene Levi. Imiryango y'Abisirayeli yari 12, ariko urebye ukuntu abahungu babiri ba Yosefu babaye muri iyo miryango 12, urumva harimo Yosefu kongera n'abahungu be babiri, bagumye kuri imiryango 13. Ariko basimburwa, umuryango wa Yosefu n'abavuga cyane utusimburwa na Manase, umuhungu wa Yosefu. Noneho aho ngo 13, umuryango wa Levi wo ukigabanganya Efraimu na Manase. Umuryango wa Levi wo ukigabanganya mu yindi miryango yose, wo ntugire aho ubarirwa. Niyo mpamvu ari imiryango 13. Musa na Aroni n'abana b'Abalevi n'abana bo kwa Levi, niyo mpamvu bari bafite niyo misiyo yo gukiza umuryango wayo, bakagira iyo misiyo yo kuzajyana umuryango wayo mu gihugu cy'isezerano. Kenshi batuvuga ko Musa atarazi kuvuga, abusemanga ubugira kabiri n'ugusiba babisubiyemo, ariko Imana yaramwigombye. Ibyo nabigarutseho ko Imana ikwigomba waba uri wese. Ntabwo umuntu mu by'ukuri Musa yagomba kuba afite eloquence, uburyo bwo kuvuga burambuye bwiza, ururimi rutagobwe, ariko Imana yamwihitiyemo ameze gutyo ngo ukorere agacengo k'Imana. Imana iragutora uwo uri we wese. Natwe turi abo mu muryango wa Aburahamu, umuryango wa Yakobo, ku buryo bwo kwemera.
ndetse turari no mu muryango wa Levi, bamwe mufite ubutumwa, abandi twahawe batisimu, twese ituvuga ko turi abahanuzi. Natwe ntitube abareviti mu bacu, natwe ntitubabogeza ubutumwa iwacu, natwe ntidukure umuryango w'Imana ubucakara nk'uko Musa na Aroni bafite iyo misiyo. Urakoresha umunwa wawe, urakoresha visite wowe usura, urakoresha ibyo ushoboye cyose Imana yaguhaye ngo ubashe kugira uwo urokora ubucakara bw'isi, urwango, ubugome, icyaha. Nyagasani abampera umugisha. Tuzakomeza tuzirikana umutwe wa 7 ejo w'igitabo cy'Iyimukamisiri. Umugoroba mwiza.